حکوومەت هێرێمی کوردستان چەند ساڵێکە هەوڵیەوادا کە چەکی بێمۆڵەت نەهێڵێت لە دەستی هاوڵاتیاندا، بەڵام ئەمە ئێستا کە لایەنێکی سیاسی دەیکا بە بەخشینەوەی چەک جێگەی پرسیارە. گفتوگوێم بابەتە دەکەم لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز سامان عومەر، پسپۆری ئاسایشی نەتەوەی لە ستۆدیۆی دۆکی کوردستان 24 لەگەڵ مەکاک سامان زۆر بەخێربەی. هەوڵەکانی حکوومەت هێرێمی کوردستان چۆن هەڵەسەنگێنن بۆ پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی و کۆکردنەوەی چەکی بێمۆڵەت لە دەستی هاوڵاتیان؟ ئێوار باش هەلبەتە ئەگەر ئەم ژێ دەست پێ بگەین و دیاردە هەبوونا چەک دناوە کۆمەلگەی کوردیدا بمەخابنی و لە دەمی بۆری چەک ژلای پارتین سیاسی و ژلای بێژن چینên civakî ve maweyên cida cida wekû bêjin hêmaya bêjin pîroziyê hatiye dabaşkirin û belavekirin û belkî digelek qonaxên cuda da jî gelek bêjin texên civakî wekî şîrîniyên cejnane yan bêjin serên zavayan pêşkêşkirin. Evet diyara bêjin qonaxek bûye demek bûye lê demekê besil hebûna کۆمەلگەیەکی ساخلەم دیکەن و civakekî sivêl û taybet bêjin pêkanîna hikûmeta Herêma Kurdistanê seretanî wê bû dirist ser diyarda helgirtina çekî diyara yasa Herêma Kurdistanê ji lay hikûmetê ve hatîne derxistin yasa êkemîn jimare 1693 paşan yasa jimare 2 li sala 22 ku hatiye rastvekirin bi hemî rengan bikarînana çekî diyara qedexe lê kesan hene ku destûrin ku çekî bikar bînin ev jî yasayê rêpê dirawina rêk pê daye. Li ser dimahîk ava ku tête dîtin taybet part û bizav û aliyên siyasî eger çekî bikar bînin wekû diyariyên an bo hindê ku coğrafiya xwe helbijartina berfere bikin bi bara me ev divêt yasa rola xwe bibîne eger hat nebû kewate lawaziya desthilatê. Ji ber vê jî bi bara min divêt hemû hêzên asayişa navxwe ku hikûmeta Herêma Kurdistanê durist yasa çek cê bike û bêjin pêrabûnên tund beramberî ewan kesan ewan aliyan werbigirite ve درست اف دیارده بجن بهتا بنپرکرین نما بهتا دیتن هلبته دوید حوالاتی مجلسی گشتناوی لوی آستی و دوید کس جوی یاسایی بجن رزگار نبه همی بکوین دوساوی یاسایی و رزیلوی یاسایی بگیرن اگه نه هبونا چکی دی دلیوی که بده کو کسان بجن عالی روشنبیری انا ساخلان بلا ببه تاوان رخصتی پی بهین کرن قنانات بکفته دست کسان دیکش کو بشن آسایشا کسی مرووی هرما کردستان تیک بدن بو مخابنی بجی اگر پانوراما کی بدن کو هبونا چکی قناقین جدا جدا بجن لجواقا کردستانی بجن ناوچین جدا جدا جی بو مخابنی بجی نکجی بازارن فروتنا چکی لبازارن الهرما کردستان تهیه دیتن اگر کلو لجر سیبرا وانا جی یعنی بجن فروشتنا کلو پلین چکی یا لچکی جی ببارا من گرداتا و دیفشونا اما چه مترسیت درست بمقابلی و وەکو پسپۆڕێکی ئاسایشی نەتەوەی پێم بڵێ ئەگەر چەک لە دەستی هاوڵاتی بێ ئەگەر بە ئاسانی لە نێو بازارەکان مامەڵەی کڕین و فرۆشتن بە چەک بکرێ چ مەترسیەک دروست دەکات؟ بله دمك بحث الآسایش نتوید هیته کرن بحث الارمانج آسایش نتوید بحث الآسایش جواکی پیکاتان هیته کرن آسایش مروید هیته کرن یعنی هر یاسا چکیل هرما کردستانی جی دلیوه به هنده کسان دایه کل دمك ببن هلگیرین چکی لبو ماوایی که دیار کری بو پرسک دیار کری لبرو واشی چک دوید دست دست حالات دبتن دست هیزن آسایشان افخاده دبن اوی کو برپرس جدا بین کرن آسایشان افخادی سان چک دست هیزن بروانی دبن اوی کو برپرس بین جدا بین کرن آسایشا سنوری و پجایی و اسمانی لی بمخابنی بده بیجم هبونا چکی دستین کسین جدا جدا ده روشنبیری که تند و طولسندن و
و رونج و جواکی کردی بالا کده و دیسان دیکو تاوان زده بتن هر کسی بکاره بتن بخوازه بتن کو رونج تولاساندنه جه کسی که بکتن با آسانی دشت جکی بکار بینتن و اولی اندازه جواکی هرما کردستانی برو لوازی بت برو داونه بتن همان دم دجی نه آرامیه کی نه سقامگیریه کی دی بربلا بکتو هر کسی ده هر پرسه کی دجی ده هر دمه کی ده جواردی که آسایش یا کسی یعنی پرسونال سکیوریتی بکوجر تندیو هر شی ولویری برانبری وی ام بحث لوازیه سروریا یاسای دیکن کو دادگاه رول خواب ببینه اف یاسا بکن از خوازم آماشه پتشته که بدم یعنی پرس اونینا بس هل چکت هیت بکارینان او که هرما کردستان هیا تایبت لسوشیال میدیا ده اف بجن بکار آنینا شاش یاسا یعنی میس use of communication equipment evin ku alavin kar inana bejin amirin teknolojiyayı disan cyber terrorism herema Kurdistani be mukhabini ve dibijim ma çarçove ki yasayı serkefti nina herema Kurdistani parlamentoyun ma av yasayın khort yani dabin nekirine sararay hükümetibine ev fitriye yasayın hatine bkarinan bu parastina asayişa nafxa و asayişa derva herema Kurdistani beşe kişwana be mukhabini ve copy paste'in بجن یاساین بەڵام کاک سامان پەرلەمانی کوردستان بەیاسا قەدەغەی کردووە کە چەک لە دەستی هاوڵاتی بێ بێمۆڵەت کە مامەڵە بە چەکەوە بکرێت کە لە بازارەکان چەک بفرۆشرێ و بکردرێ ئەمە بەیاسا قەدەغە کراوە بەڵام لەو لاوەلایەنێکی سیاسی دێت و بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن و بۆ ڕازیکردنی دڵی هاوڵاتیان چەک دەبەخشێتەوە کێشەکە لە یاساکەدایە یاخود لە لایەنەکاندایە لە هاوڵاتیدایە بله اول دو آماجه کشا اکم یاسا بخوده هیا یاسا لاوازن پتریا یاساین هرما کردستان این کن دا بینکرنا آسایشا نفخو آسایشا درود که به مخابنی وده بجم پارلمانتو هرما کردستان پارتی سیاسی اوی کن حکومت پگیتین وکو پیویست تیگه آسایشا نتوی ناسکرنا گف و مترسین آسایشا نتوی بروی سیاسی بروی آبوری بروی کلتوری بروی لشکری پیناسته نکیده اجبر ویه کشی اف یاساین که هبونه جه دیسا ده بجمه و بشه کشوانا ورگرتینا جیاساین عراقی اردن مصر اوه جه نبونه کاندید درست که بچه پرلمانی و یاسادانا یاساین درست پیراو بکن لیسر ویه کشی تبینه تب حسکری یاسا هیا سررای که ماسین یاسای اگر یاسا چک بحث بکن جماره دو سالا بسیدوی که جشازده ارتیکلان پیده که لی دیتیل سنوی نجیب جیبی کرن آوی لوازی آویش اوچه ارگانین هزین آسایشان نفخواه اگر پارتا که سیاسی دستیشان کری جه هبه ابرول هرما کردستانی خوش ماستر جه پرلمانی ببینه که شاه مازن اول هرما کردستانی پارتی سیاسی وکو پیویست سنور خواه ریزگرتن و حرمت بو دامودازگه هندسرات ناسناکن سر آست سروکاتیا هرمی سر آست پارلمانتی سر آست حکومت هرما کردستانی به مخابنی و پتریا پارتین هرما کردستانی آسایش پارتان پی باشه دابین کردن آسایش خواه پارتا جغرافیا و کاندیدا پی باشه سر کیست آسایشان طویل هرما کردستانی کو آوا بوشا که گلک مزنه و دویشی و گلک جا آماجه پی اکیده سروکاتیا هرمی سروک وزیران دوی یعنی درست لهمبر اوی پرسین آسایشی بکن خواهد دانستانا بکن وزارت تایبت مند درست ارکا خوب ببینیم برپرسیار وار ببینیم بله زۆر سپاس دەکەم بەڕێز سامان عومەر پسپۆری ئاسایشی نەتەوەی لە دهۆک لەگەڵمان بوویت سپاس